Ote Jo-Islam modak e kaunti ma Isiolo yore ute lamo mage mar dhialo nyasi mar Eid kendo kwa sirkal mondo mi ochop winjruok kod lakteche kaka yo tieko ng'anyo mar lakteche go makoro dhi nyono dwe achiel. Ne giywak ne jopiny mochando ema kale midhiero mapek kaluwore gi ng'anyo mar lakteche nikech gionge kod nyalo mar dhi yudo thieth e ute thieth mag ji giwegi kaka jotelo mamoko manyalo kata dhi yudo thieth e pinje maoko. Jagoro mar riwruog jodongo mag oganda Burana Jimale Golicha wacho ni en ranyisi ne piny owacho okomiyo pek ngima oganda jo Kenya. Mambo ya madaktari kugoma. Daktari kugoma ni kusema ya kwamba wananchi naumia. Hawa hata kitu nafanya hawa kugoma ni pangine ni mambo ya salary, mambo ya madaktari uko hospitali they are faced with problems ya so many diseases. Protection natakana pesa ya extra money kupatiwa. Mimi naona ya kwamba serikali ambayo ilishukua usukani kupitia the famous hustler nation, wale sahi wanaathirika ni wale wa chini, kwa sababu wale wako na mali, wale wako na rasmali wanaenda private hospital. Je, wale wanyonge ambayo rais alikuwa anasema ni hustler nation watatibiwa na nani? Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake kila wakati wako katika ziara. Ile wageni ambayo wanaandamana na rais na mawaziri pamoja na deputy president, ukiangalia hiyo hisabu inaweza tosha kulipa madaktari. Oganda Mardin